Reverend Father Genensio Nwagira hamwe n'omuweezi we Reverend Father Vianney Turiyaje Nwache babihireho eminyeto ya dinare ya Mushanga herimu parishi ya Nyabwina, Kakindo, Rwentunda hamwe na Kashekuro ebireeteranire hamwe n'ekigendererwa ky'okubangurwa oku baakubasa kwebisaho n'okutuurira kurungi omuri Mukama ekintu ekirikukorwa buri mwaka. Tugezeho kureebeka ngu ekihuumure kya taamu ya kashatu eminyeeto yabugana kandi yabaasa kubugana kuba hamwe kwongera kugira ebi baayega na munonga ebikwatiriine n'enkora yaabo omu by'omutima ebyakakwate kaabo na Ruhanga. So nitukora eki bakweta year evaluation. Tubegyese okwebisaho nk'abantu okukozesa emikono yaabo batagiire kutegereza ngu manya babaheereze gavumenti ebiri yabaha emirimo, no beebiseho beekorere nayo gavumenti kweraze kwiza kugira ahi yabasanga. Nitubegyesa okufa aha maka gaabo n'okukorera abebembezi baabo n'abazaire baabo omu maka gaabo. Tubegyesa entuuro emirungi, tubegyesa emijwarire mirungi, okujwara kurungi manya ebireebi abantu nibajwara kubi munonga. Ahabw'okushanga ngu obuntu omu bantu bwizire nibuhwamu ahabw'ebintu ebirikukozya eminyeeto, niyo nshonga esirana riteebwa munonga aha minyeeto okwega engesho n'okukurra omuri Mukama. Kugira ngu omu society abantu obuntu bwizire nibuhwamu, the values abantu tibakiine buntu kandi obuntu nibuhwamu washanga ngu tukiine bwa Ruhanga. So eminyeeto egi nitugirondaana tugyegyesa tugira ngu abantu nibareeba bariyo nibeega baza omu mashomero nibeega obaasa kuba oine qualifications nyingi, oine PhD kwonka waba otiine buntu otiinemu nk'obwa Ruhanga emyuga tokagikora kurungi. Takutiina Ruhanga taraatiine muziire hati ebyo by'okutiina Ruhanga nitubimwegyesa then iwe kikukwera kwegyesa omwana okukuza omwana waawe arikutiina Ruhanga kandi iwe arikukuheereza ekitiinwa kandi n'ekitiinisa. Ahabw'oburerangaro obw'eminyeeto okurugiirira aha Reverend Father Genensio omuranga gwa mukuru w'ihanga ogwa buri muntu kweyiha omu bworo gubaasa kurara gwagwa butaka ahu yateerera omuranga. Omuranga eminyeeto ahabw'okuba eminyeeto mingi ebireebi nabo kunaaba engaro tibakyenda kukora, tibakyenda kukozesa amaani gaabo kwonka nimbateerera omuranga ngu future ei turiyo nituzamu, obwire obu turiyo nituzamu, omuntu waaba otakoriise engaro kuba na president w'ihanga naakira kukigamba ngu tukorese engaro, tukorese emikono yiitu n'obwengye bwitu tubone kwebisaho. So ninteerera eminyeeto omuranga kugira ngu mukorese emikono yanyu. Emishomo egi oku etweneebaho harimu abazaire abakuteekateeka ngu egi emishomo neija kumwe kureetera abaana baabo bagira ebindi ebi baayega ebitari birungi. Kwonka nenda kugambira abazaire boona omwe abokuba mbeerarikirira okwe ngu egi emishomo ei turikutebeekanisa neeba neehwera abaana aba kwongera kukura. So omwe nk'omuzaire kirungi omwana kuguma n'omukwatira okwe okateekateeka ngu okumubiika omu nju okwe naye n'omuhwera kukura. Omu minyeeto ogambiraho n'omushaki wetu hashoboreire okubaganyirwa omu mushomo ogu babaasize kuhendera n'eby'emizaano. Gashakwa Gerard tuguma omuri Shema aha bwa Sky TV ag'enshonga.